INP Mizo channel clear tu te in zain chipai le vek ule kan channelin lo clear thina kan lom hle mai Myanmar boy na hian zia omlam apan don lo tok mai ne na lang kan soi to ang khan tun ma sangkhat zako somriat le pariat Khawvel ai khan an changkangin democracy mel te po kan hnung lam khan an mu ve zoi to bok nen sipai opna om zia la chu kum somnga chuang te meu an lo tuar to boka han dol mai chun tum lo khop mai voina Myanmar ram chung thil khleng tlang pui langsar zual deu ilo thlir le thuak teng u pisu chi le president wen min te andamem an thriselem ti en fi angaya Red Cross lampoin chu hriat an du hle kan ti kha NLD leader Aung San Suu Kyi chu nepido khopuya an thren na in number A33 a damle hrisel takina om ti NLD lam thupuang tu uchi tu chuan a soini in nepido lam news chuan an tar lang the State Administration Council anti mai minong hlana sipai sarkar kan ti kha he ponglak sarkar thar hian voin chuan election commission thar arondina Union Election Commission thar le Myanmar ram chunga political party somnga chuang te chu voin hian in biak hona an nei ti hriatani kan soi to ang khan NLD party telin party engemaw zat chuan an pom lowani hei hi Myanmar rama hian sang ni le som ni election thleng khan party register som kwale pakhat an oma chung zinga party som pathum chuan parliament member an hui ta vek maya party dang som sari chuang zet chuan parliament member som nga pon nei theilowani atling lo rualin hriam hreile sual mangin Intihhlum an tum ani hi voina election commission thara vatel ve party te hi sang ni le som ni election tuma parliament member pakhat ma nei thei ve talo ho te kha an ni hloma anjinga party then khat phei chuan NLD noi re vek lo ni thei nan le tun tuma Myanmar ram boy na hi tun aya na deu taka sipai lam hian ma la tura an bei sei thu sipai lal mola hne na an soi ni in Irawadi news chuan a soi hialani lal ngai lo lala na an lala kha ti thu fing toy kan nei khamo minong hlana ponglak sarkar chuan khotina VCP le township thu nei tu te aruata hei hi du lovin kongzo an la chhun zom zel voin chhun khan rengun tamui township a ong mingala venglal sipai na ruat mai pom lova kong an zo chu an pui tham le hle security lamin silai met puakin mi pui an then thang hial ni in Irawadi news chuan a soi security kan ti zel photanga sipai lam an ni ti kha ril ruin lo hre chiangila athang chu mini kung lama medical zirlai te pon sipai an du lo lan tirin kong an zo boka an kong zo hi sipai lam hian silai nen an tender nia soi ani bok kong zo huai hotu te zinga mi medical zirlai pakhatan man rengun lam hian boy zual ta hle ani chawdan township lama chuan misual hovin antir ninge yarin an khopui tui in na tur ka lu tum an lo man boka arab thak sot khop mai an dop na lama USDP party lamin hlo nein an tir ti ani kan news masalama kan soito rengun khopuya yuama electric power lama thok tu te chu na thok tu chau ni lovin voin lam chuan an chung ko member te nen sipayan du lo zialan tirin kong an zo le bok February ni som ni le pali lama tang khan rengun khopuya tamui township hi a hlo om riau maya veng chung mi te po zanan mu tha thei meu talo nimin kong zo le boina engemo khan tamui township huam chunga mi som thum chuang an man ti ukil u ong miu chit chuan a soi tamuya hian nimin khan an veng lal an pom theilo wangin kong an lo zo to a man anom nol to ni BBC news lamin an soi dan chuan tamuya hian police lam hian silai te po an met puak le hiala in an dap na sa hle bok rengun bawruak hi pikru riau ne na lang sipai lamin a rukin mian ruai ti thoma thang renga chutiang mi te chuan man le nol thin boka tin mi pui mi nol pui lampo thin rim zual CDM malak dan po thlop hlei thei to lo an om le thin ni na lang boka chutiang mi te po chu sipai lamin aru ka an tir an ni hlomangem ti po
a chiang mai hlei thei lo bok entir nan tukin po khan hle dan lama kong zo police nena anin ep chu mi pakhatin avati boy lui ngata an mana tu ti anan zo chian chuan police bang alo ni vele dai police bang an awang hian arin hlel ome ti lampo ni chuang lo na a mi pui lam tang ani ngei ta thovem ti po approve thei chuang lo wani hetiang deuh hian mi then khat sahal deuh ta riau anom le ta thina ni tukina po police motor chumi pan in sairo kherin an lo per veya an man ngal mak tukin mini kung boina hian sipai lam hian police in Myanmar lai kha lo la a news lo la khom tu Japan pa pon man veya ma se chhun lamero an chua le nia soyani ledan lama kong zo mi pui not dar turin sipai le police lam hian silai voi som chuang zet an met puak le a kong zo mi pui te po nung tolin Central Highway lama anin hor khom le a ledan le chevel kong pui chuan veng uluk zual hle ni ma se chhun chon thlang hervela chuan mi puan fuan khom na sale ta hleya kong zo in kan ti mayang chu an la ji hut hut thau thau kong pui hi police lamin an dang bet ve tlak boka anin ep le tarengani mini kung lama po tlai lam thleng hian an la ri hut hut mai police an man tak te chua turin mini kung police camp ma men pung khom na sa hle police camp hi dan le hrai om na mun him ani awangin mi pui lamin camp chunga non lu vai chuan silai mutak ngei mangin kan kap nga lang cheu ti in police lam chuan speaker nen an aw lo lo mai ni chanchin kan la khom hun an ram sana a tlai dar nga thleng kha chuan thu thar kan thre man tari lo Mandalay khopuya hian voin khan health department lam mi noi telte me upung khomen kong an zo le bok tin ramta na ti thei tok tia kong zo voin hian an thathem le hle ani Mandalay khopuya kong zo kong pui number somruk le pahni na kal te chu police lam hian an ka pa kong zo kal mi pakhat ngal ru takawa fu ani anun nai ro achan lo rama angal ru ero asom tavek nia soyani thisen achuak na saviu maya mun him lama rang takinan kalpui hlom Mandalay Rangoon le khopui rang ranga police te hian mi pui kodan thlak lo ni inan soi ve zia adik lo ti ro media lamin anti chiang ve zel bokani hi Mandalay khopuya hian tukin lama tang khan kong pui dunga sipai du lo la lan tir ten uma an lo man nul to bok hliam tur te pon om nol mai khopui laili Diamond Plaza bulate rail station tual zawla ya te thua hun mang anom hloma hetian thumai mai po hi rong takin an va not dar ta thina ni ber heng mun poi mo lai te hi ven himnan uluk zual le ni nepi do khopui pin mana township a voin khan mi som ni chuang man an ni vele bok voina pin mana mi te hian thu chungin sipayan dodal na an lan tira police ho localin an silai te pon met puak nual ani an not dar le ta vekani chutian no dar na lama heng mi som ni chuang hian man ni in a muna thil khleng mutu te chuan an soi heng an man te zinga hian sipai dodala hun va mang ve lem lo te po an tel nia soi ani bok min chian khopuya po voin khan kong zo be puyan thak le a khono tin an thok chuak le voina min chian khopui kong zo hian police mi pariatin an troi om nge nge tong chi lam chu pui le takani mi pui om zong zong an chuak ni om moin mi anoi chuang te me vin kong an zo le tun ma an lo zo thin an khopui main road chu police lam hian an lo dang nual maya ma se kong dang zo in an na an thut chuang lo re kalemeu khopuya po voin hian na satakin kong an zo le bok mi pui sing chuang zetan kal le ni naktuk lampo hi zo zel tur anti kalemeu tan voin hi kong zo ni som ni na ani veta chau padong khopuya po kalemeu khopui ang thovin voin khan ni som ni na kong zo be puyan thak ve bok anoi telte meu an thok chuak le ni maupin khopuya te mitta khopuya te po kong an zo le vut vut hlomani dawai khopuya po zirtir tu mi sanglit chuang telin khopui mi noi telin kong an zo bok minta township chuan Sipaiin an thu op tuan ron ruat mai tur chu du lovin the people's administrative ti in Paul an din vetarup mai boka an ni himong jo khopui ang maya huai sen an ni don hi
tun ma chin mi ten dan le hrayan lo nei Chin Act anti mai Chin customary law mangkhan rawan rel do na ni CDM an hum zel tur thu pon puang bok ten kalo township lama chuan zirtir tu te an chena ve hle bok an township huam chunga zirtir tu mi zakua te chu in lungrualin township education office ho tu bernena CDM omzia an varhil fiat chiam maya anom dan turan hriat tir zui bok halkha khopuya po kong an zo na sale hle hetiami pui kong zo te vo nan hian chhun lai pel nulam khan police ten silai mu pakhat voi khat an met puak ve te hial mai kan soi to ang khan KIA le Myanmar sipai te chu an la in kap chhun zom zela sipai lam po hi thi le hliaman omnual ne soyani hetia sipai lam thi anom tak zela wangin le indo na hmuna mamo chak khai phurlu turin sipai lam hian an sipai motor mai nilovin civil motor te kan ti mai hawang hi an man ve thina wangin KIA lam hian civil mi tumreng wang nilovin an kap palang tian hlau hlea nimin February ni som ni le panga khan mi pui lam film khur thiam turin an cha Mandalay le mu se kong puite Mandalay le mu kok inkar heng highway chunga tlan civil mi te chuan motor hi khal chak lem lo theisela passenger te hian an mel lang thei talin kongka hongdeu boxela bungro phur motor an ni chuan an bungro phur te chu lang thei lo tura khu vek lo zongin da boxela an du ti an soi hei hi KIA lamin tum lo diva civil mi an ka mai lo na ni Myanmar chungchang a hian Thai sarkar le Indonesia sarkar te hian China phena soyan hlo ta riau maya voin khan Thailand lam chuan sipai thlop an ni lo thu an soya Thailand ang bukin an inkar soirem tumin ma alange yang a tia zo na po chutiang lam eng ma ala om lo thuin an chang Japan sarkar chuan Myanmar sipai te thil ti dana dem hlea tranpuina lam chi engkim mai a hrek vek don ti an prime minister in soyani Myanmar omdan kan en hian kan rin ayin thil a feldon lo a anga engpo ni sela zan tin mai kan thayang tok atle memo atamemo ran update zel kan tum mai ri don nia clear tu te kan chanalin lo clear thina wangin kan lo me in lo bengwar pha ngei po kan bai sei